Aske sumaurupana sa pamaini humanacampi, hilatana kuyagana marcamasinaka, escalanaka, con jamasitan chalwasti niakar, hiwasanaka ha arusa. Ukaste televisión universitaria canal TV1, puno marcat pacha utanakamaru purt anepta. Ukamaste, hiwasanaka ha churusti, walha aruski yatakim sapa senyani churu nagah mesto panyani wakat naira kataroka. Aruski panyani, markas toqueta, marcanakas lurawita, kuna man tokenakat aruski panyani, kunas kaukimas, kuns luraptanja, kunanakas luraptanja yuka. Churos te paliantes no señana. Y churo nakanja, akiri, alay tokenakan, kitenakas utkaseptanja, ukanakas te iskachate que unkaseparaktanja. Aymara, pecho, amazónicos, ukanakaj. Hanisa amuyirix na hanisa kix na hanisa kun lorerix na hayo kamakwa mahinina ka humatak amuyan munaphe ha ukamak ukatste hiwas kasapuntan hiwas arusasti wiñay tak panchiripana hanis kachiasis han penkasis mira ukam hayo kam sasinsti ichoro haruski pañaniwa hiwas ampiski hilata rueng hilare kispe hupaste port anibarakiwa Kaukats purt anibatay. Minta pañani kitesa, komaste hilata Rubén, aski suma urupanaya, arut asinyani, aski kakauhar portariuta, arusa o kauharoste. Arut asinyani kitinakasi wasampis kugara. Halaya hilata Juan, ukamaraki taki arctirinakaro, intirinakaro, aka arusa wakichawi, intirinakaro hilanaka kuyakanaka, halaya sasina arunta sepañani. Eu como o paste por anibarake o ka chuki o marcat hal ko hat el alto ko hat pacha o paste hichoron ha aymara aymara masaje esañano ko maine to que aro inglés aro takene pe chwana ka ani aymara ya tek pant inglés aro ki tek pant sa fehani cha hal ko supah ko arstrake o paste choroja o intabañane kon hamsa hiwasa aruna kasah aymara rosa inglés rosa Valt o quintañapa, hiwas arosa hiamasna, ukamasa aka kun hamsa hachayata kaño tanakanja apnaqapsna, hiskiru tanakansa, taipiu tanakansa, tawahuayno tanakansa, secundarias tan, primaria, hayo kanakan kun sa apnaqaha, hayo katukaita aroskipta pañan. Klata Rubén, kallantañani, kunasa hiwasan marcasaja, kunasa aymararu, kunasa kisa inglesaroja. A ver, Gilata Juan, mi marawa acá iskapanka aymar yatekanyataki kayak ataskana o kayak awayata kunata. Chakpachan sa hilanaka kuyakanaka walaka kutina kausapsto aymara kisti sasina. Aymara wali aynachan kaspasa hiskachata kaspasa ukama. Chakpachan sukamawa kolketsipansa kuna su tenis aka kailkan nyanakat sipansa walha kuna nakata ukatwa nanakaha aka kailka utat pachushtan wayata aka yate kanyanakan ha inglesam chikan chanya why not say subtras no we should also spread out our languages like Aymara or Quechua with the international view local, global. No, cekpacan sa kamarkan hikata siptana, ukamaraki aka arusanaka, aka yatinya sanaka ha, uint atahas pao ang kamarkana. Kun hamats uint enyani, Chino yate casa, Ruso aro yate casa, Aleman ari yate casa, no, aka anchita sa hikat asitaskio aka Instituto de Lenguas, no, aka Universidad de Puno, Cauquitana. Ukata ya kepacanaka ha, Aymar yata kanyamuntah, Ingles yata kan montah. Ingles yata kan mont say. Hilir wa ina naka ka universidad ang wa naka saphe hil pachani. Kot kunat suka sanya ut pacha. Ingles hilata Juan kan pachan ka marka chiri negas yatinya sataki. Naira pachana ka hani kunaka nasa. Aka Segunda Guerra Mundial uk atipan wa yapha ukatwa chekentani wa aka orak pachana. Kunat chekentani wa poder económico, poder cultural, no walha aka poder político ukato keu chekentani waya hanitu ihtani chero wali aka lapasano ka pachperagi keu bander Estados Unidos bandera nagsait ayastana aksana uksana no aka puno marika do kamragi ki anchitaning karita sa unika sinway kayat bander sait ay kunata ki sait ay pachatana gringuint mun pachatana Estado Unidense mun pachatana ya kay para sa pacha ukampi kay purchinya ni Estados Unidos ha
No, Estados Unidos puriñane, Europa puriñane, wali kiskiwa, pero kunata kis puriñane. Aka hiwasan, yatinya sanak, kunak tante, hitik tante hiwasaha, uk uinteña taki. Ukak ya kamu yojipi, ahí ya cambiamos la subjetividad de entender el inglés como una lengua dominante en el mundo. Yo creo que esos esquemas no estamos trabajando en las universidades, en la educación superior. Entonces, justo me da mucha, ¿cómo se dice?, alegría estar aquí presente, aquí en este programa Arusa, ¿no? En este lugar de Puno, donde tenemos total similitud entre el Alto, La Paz y las provincias, entre Puno, la ciudad, Cepita, Ilave. Todo este sector es idem. ¿Por qué? Nos deberíamos de preguntar. ¿Por qué nos separa? Hay una frontera entre Perú y Bolivia. Kunatsukautji. Ya que pasa nakani bastante. Angka marka nakatualis so hamakiatana ukatani pe akamahis marka sanakatiatan. Ukaru akah uintasi akapankan kan nosotreando si waka ina chaukitan ha hiwasa sarakiwa akawines si ukat inglesan ha. Ukat ukawines uka aroha hanira utikiti hilata juan. No hilana kuyakanak ingles aronha kunata. Hani hupanakah uka hiwasa uka arupaha utikit inglesansa español aronsa. Cuando hiwasa na karu yaticha no hay absto aicha kamas yaticha te kiskiwa ka educación superior uksanja kamsanya sa nosotros inclusivo, nosotros exclusivos asina. Ukakamaki tukusi. Pero hani ukaki katanati han kusasti akaha antapita tanawa kunay mananakampi. Sakinyani aini minka yati kolla lika kelka no yanak uyuanya hukampis akahaku pirwa no sayanya ainoka ayu punjawi uktake ukanaka akahiwasaka antapitatanapi ukatani ukanaka uka amuyonaka utkite aka ankamarkanakanja no le algunas veces lo europeo, lo occidental solamente nos limita y nos dice pues, no estos ágrafos más o menos, no estos indios en otras palabras, ¿no? Estos campesinos. Entonces yo creo que ahí nos estamos desafiando con estas producciones desde Puno, desde el Alto, cómo transformamos no solamente la educación superior, sino también la educación primaria, secundaria, cómo actuamos desde local global, hiwaspacha, no acá technological terms in Aymara based on Telegram, Orbot, and Facebook satawa. Kunat aka hakaarun wakt ayatawa, hakaaruk mata mahachatama chawi aka alto markanha, ukat wain tawa kunakawa, Ingles at chakak Aymara hako kipataski. Uka atisiw hilata Juan, hilana kuyakanaka. Ya que panagasapheo, ¿qué tienen pues de literatura universal en Aymara? No tienen, sapheo. Nanakaha alto markan unyist ayato. ¿Por qué no? Why not? We can translate George Orwell about Animal Farm into Aymara directly, without passing through Spanish. Entonces, nanakasaptua, inglés te yatiñane, ¿ha? Haniukah alawasanya tagigid, no? Nayak Ingles hayats, chino man. Hankasti, chekakwa hiwasak hakokips na, yatinya naka aymaratsa Ingles aruro, hanksa Ingles atsa aymararo. Uka unyist awiw akaha uywa uta sutini, George Orwell hupo kayak awayi kaisa. Inglaterra marcana, no? Ukatwa danaka yant apta, kun hamats unistas panakapangka sanakah. Akah ukapach para kiki, wara yakipanaka uintapachatawa, ukah francesatsa aymarar chekaki. Hangsasti aymaratsa francesaroha chekaki. Kitis akan kailkarina kapah, maini francesa, no maini ha inglesarak. Ukanakats, hiwasak amuit anya sataki hilata Juan, aber ukampineha kalyant irista, aka alwanha, aymara nakaha paraktanyani. Aka puno markaha, aymar markaskiwa. Inas Pukina chiastan naira maranakaksa. So, masay pos amuy kipasipayat hilata kuanompi. Chakpachan sukas ukamawa. Pukina,
Pero pukina aymarizado, ukamas na hichuron. Pero hani ukrok ke paraks nati ya kepa nagasap ke pukinte amtata ha. Ana ina maranakut anyaw. Achila nagan awicha nagan yatinya nagap ukak saranya aka televisión nas utkanatis hani hilanak kulyakanak kampuni japonesa nakasarti alemana nakasarti pachino hupanaka ukama sarta amanja sip hani upanaka sapkit ananaka chino staya hani nanaka arohat armas kapha hangsa naira mararo haikut apheris arusa naga naira marat puni hutaskiha. No ukay Latin vulgar, ukay anchitas castellano, ukas palas isiptan, ukay malatinana, ukay Latin vulgar, ukay markutikipsan ay, hichuro Latin vulgar vayas walich amanigas paso kamay. Hiwasaha aymara nakaha, haniu kolke toke amanchas knati. Haniu yatin toke amanchas knati, hamsast arus toke. Arusak kun hamat sa kakalya kansa, takeu kansa arsuta aspan. Naya takasin kayatwa, masurwalur ki uintas kayata, auto alhanyanaka. Orak alhanyanaka, uta alhanyanaka, ukanaka hatake, ukanaka aka estadística, ukanaka sa aymaranaka, apna kasispawa, ukanaka wa kilatajuan, kalsa el alto markat pachha, wakt ayataskaraki, amuy kipataski, haniu kiparkut anyakit, hamkusasti hiwasa kunhamatsa, kep nair uintasam, akat piskatung marat kunanyanis, akat patak marat kunanyanis, aymar hamaka, ukarwa uintataski, hilanaka kuyakanaka. Okama hilasanaka esta putanwa. Ichuro nakanha hani hiwasaha aymar mayakiyate pañane. Aymar mayakiyate pañan sa fisknat sapsmao. Utiri nakan sariri nakansa mira hiwaswa nakasaha hiwasah kititansa ukatakeha aymar aru wale turinta yapanyap. Okaroste uintas kañenewa kuna nakas masanote kuna yaka arunakas utih kuna usta hiwasanaka yaka arunak yateqtanqa hiwasasaka ch'iqatoqi amuyusaq wali hiksumwa amuytej wali ch'iki waktay khama sabistanqanicha ukas chasaskiwa ka hilata Rubén katistaptana khamawa haniwa hiwasaq wawasaruq haniwa kun aymar hani ke inglés aroxas khama ukaste kuna hiwasan nakatakeja askiwa ksiri chaksañan hiwasarusaja alianza tokensa ksansa alayan utkaseptana ukanakaja askiwa kisiriwa aka uinstasin kihilata Juan harus kita sipkhanyana kasaki ponera kispoko chimpurt atapi aymaran chekpachans kun ham tehisktaja aksans uksans aymaraj pachpaski kata aka arosa wali wakis kiripunita now kunat naya kunau sate aka ariatistra aka angka markat hutiri negara kayan all of us should be communicating constantly, all the time, each other sa piatist. No, English sa piatist. No, those are suffixes about this and that sa sukamiatist. No, wal mus para prekaukat amuyatat wawasan nakakahilata Juan aksan sa uksan sa hiskacha si praki. No, aymara kanayat ta sa isapkhehapс. Pero hani aymara wali kamasanis katanay hilata Juan. No, kat ukpi wasak katharunya sa hilanak kulyakanaka akaalwatan ka na nakaha histapkherisma parhtanyani. No, haniu chekpachan sa kunamte hilata Juan saskan. Hani English ang piksart kanyaniti. Hangsasti, hani aymara bikisa. Hangsast pura pachampi. Pero punatakinas English saka. Akayatinya sanaka, lurawi sanaka, aka kuna chekau kanakati utstu ukanak untanyataki, angka markar yati chanyataki sanyani. Europeo nakahani yathapet walha kunanaka. Kunas hakanyaha, kunas umaha, kunas akapachaha, no kunas maaroha. Taki kunaka hiwasataki hakiri chihilata Juan. No ukata kunas utenisa uka hakirha hani yathapeti. Kunats hiwasach ayastan anatanja, kunats alasitas ukahiskayanakas utstu. Iskayanakas. Kunats ya hasta ya que manaka uka folcloreo, sabes? Kamsens folclorimuni. Folclore son costumbres. Pero hani hiwasan costumbres, meros costumbres o kamakiti. Detrás de eso está bastantes tipos de conocimiento, de civilización. Hilanak kuyakanaka akapankanaka ya kapankanaka piwa aka Instituto de Idiomas
acá Parque Los Pinos, uka hojita no chicanch asitaskan, uka punkuna, hawil tanem smokilana kuyakanaka, acá chica urkama, hichuro, no, jornala ukanaka aruskip ataskan ni juta. Halani wayapam, vengan hermanos, ukan pinaya hatuk tairista, askinan pon hawil kapista